muri makaya turi mu byago bikomeye aho abantu bahagararira mu makanisa bagahamagara abasore kuza kwitabira intambara itari iyacu, aho abantu batarazwa ku ijoro no kubabazwa n'umubare w'abapfakazi dufite, ahubwo dufite abantu baje kuri media bakabesha amahanga yuko leta ya Kongo ari umwanzi wacu kandi yuko ngo bagiye kuyirwanya ngo kugeza ku gitonyanga ca nyuma. Dufite abantu bahe barasa ingabo za leta, dufite abantu bahe biyitirira intambara, dufite abantu aho abantu batareba bapfa, batareba ibyangirika, batanareba n'ingaruka ziri imbere nyuma y'izi ntambara zizaba ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Na General Masunzu dufatikanye na General Gasita turasa umwanzi w'igihugu cacu, ahubwo turwanye turi ku mwanzi w'igihugu cacu, dufashije umwanzi w'igihugu cacu kurasa. Bagitwike abari hanze ya Minembwe mukujya akarere twagafashe mukujya byo Imana y'umurenge yagaragaye umunsi wa none. Bene data mwiriwe n'abandi mwaramutse, nakomeje gutegera amaudiyo no gusoma imyandiko abantu bagiye bandika ku mbuga zitandukanye, nsanga mu by'ukuri dufite ikibazo gikomeye, turacari mu kibazo gikomeye aho bamwe bahaye bavyuka abandi basasa ngo baryame, aho bamwe bahaye bashaka igisubizo cy'ikibazo dufite abandi nabo bakongera ibirungo mu kibazo dufite, aho bamwe bifuza ko twobona amahoro abandi bakifuza ko twohera mu ntambara, aho bamwe bahamagarira abana kurambika hasi, abakuru kurambika hasi, abagabo kurambika hasi, abagore kurambika hasi, abakobwa kurambika hasi, abasore kurambika hasi, abandi nabo bakabahamagarira gutora intwaro ngo barwane. Turi mu bihe bikomeye cyane, noneho byagera ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge bikaba ibindi bindi. Ubu ngubu tuwe tuvuga mu Minembwe nta leta ihari, ubu tuwe tuvuga mu Minembwe indege kirarasa abaturage. Abo baturage ni ababyeyi bacu kandi nta politike bahaye bakina usibye ko bahaye bayikinishwa. Abenshi muri bo ntibazi n'igihugu cateye ikindi, abenshi muri bo ntibazi n'iyo umukino wateguriwe, abenshi muri bo ntibazi n'ibigamijwe, abenshi muri bo bazi nyine ngo iyi ntambara ni iyabo kuko ari bo yica, ari binyaga, ari bisenyera. Ariko ubwoko bwacu buri mu kaga gakomeye kubona ababyeyi bacu baraswa n'indege, noneho twebwe tugahekera mu kuvuga ngo indege ni iya leta, ngo indege ni iy'abanyarwanda, tukumva yuko izo mpaka arizo zodutwarira umunsi wose, bukira tuye tudebatinga gusa kuri ico kintu kidafite guhagarika iyo ndege ihayirasa. Kwemeza abantu yuko indege yayirasa ari iya leta ya Kongo ntabwo gabirayihagarika kuko ibiyitera kurasa biracahari. Kwemeza abantu yuko indege ari iya leta y'u Rwanda iyayirasa abanyamurenge mu Minembwe ntibiyihagarika kuko ntabwo impamvu ituma abanyarwanda barasa abanyamurenge ihagarara ngo nuko twese tutaye twemezanya yuko ari indege yabo ihayiturasa cyangwa se twemeye yuko ari indege yabo ihayiturasa. Ikintu gusa gishobora guhagarika iriya ndege ihayiturasa
yaba ari iy'abazungu yaba ari iy'abirabura yaba ari iyande ni uguhuza kwacu, kandi uko guhuza kwacu ni uguhuza tugana ku nzira y'amahoro, ni uguhuza tugana ku nzira yegamira igihugu cacu, ni uguhuza tugana ku nzira igandukira ubuyobozi bw'igihugu cacu, ni uguhuza dutekereza cyane hejuru y'igihugu cacu, hejuru y'akazoza kacu. Aba badushuka baduhanganisha n'ubutegetsi bwacu, ejo n'ejo bundi bazakuramo akabo, bazadusiga mu nzara z'ubutegetsi, nitwe tuzasigara tuvungana n'ingaruka mbi z'ibyaha basigaye bakora. Uyu munsi gufata abanyamurenge intambara ukayigira iyabo, ukayaka bene ukayigira iy'abanyamurenge, ni ikibazo gikomeye cyane ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge, bifite ingaruka mbi imbere. Gufata ikibazo ukacaka M23 ukacambika twirwaneho, kandi uzi ngo twirwaneho n'abaturage b'abanyamurenge, kabone nubwo bashimuswe na M23 ikabatwara, ubu ngubu ikabibajanye bakaba babaye parti politique. Abaturage b'abanyamurenge imagine ngo bagiye muri parti politique bose, ngo nikiri munda. Izi mvugo zikoreshwa na bene wacu ni imvugo ziri very very dangerous zo gushira ubwoko bwacu mu bibazo hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi, no gukomeza kwangiza isura y'ubwoko bwacu, isura y'izina ryacu. Muri makaya turi mu byago bikomeye, aho abantu bahagararira mu makanisa bagahamagara abasore kuza kwitabira intambara itari yacu, aho abantu batarazwa ku ijoro no kubabazwa n'umubare w'abapfakazi dufite, ahubwo bakumva two kwiyongeraho n'abandi, ntibarebe imfubyi dufite ngo batera imbabazi n'impuhwe, ahubwo bakumva ko izo mfubyi ari nkeya, ahubwo ho kwiyongeraho n'izindi. Aho abantu batareba bapfa, batareba ibyangirika, batanareba n'ingaruka ziri imbere nyuma y'izi ntambara zizaba ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge, ariko akumva ko yohagarara kuri rutari agahamagara abasore ngo nibahaguruke ngo binjire igisirikare baje kurwana. Abantu ko baragenda inzu n'imiryango basansibiriza abana b'abandi ngo babajane mu mitwe yitwaje ibirwanisho baje gupfa, kandi majorite mu bahe babikora abana babo bari mu masomo meza, abagore babo bari mu mazu meza, ibo bwabo bari mu buzima bwiza, ariko bariko baragenda inzu n'umuryango muri Kenya, bariko baragenda ikanisa n'umuryango muri Kenya, bariko baragenda buri nzira. Umusore wese bahuye nawe bamusansibiriza gutabara, abo bahereza amafaranga, abo bacurika ubwonko bakagenda, aba bose ko barambika urupfu ngo bagende baje gupfa mu bintu bidafitiye abanyamurenge inyungu, mu bintu bidafitiye abakongomani inyungu, mu bintu bidafitiye igihugu cacu inyungu. Rero mwabagabo mwe n'abagore mwe, mwabanyamurenge mwe n'abanyamurenge kazi, nubwo twese tutabakumbuga kandi twese tutumva ibintu cyo kimwe, ariko nimureke dutahure tumenye ko ibi byose bihe biba hariya n'ingaruka mbi zo kwishora mu ntambara. Uyu munsi ibaye leta ya Kongo ari ihaye turasa hariya mu Minembwe, bifite ishingiro ryo kuturasa. Ntawovuga ngo iraduharanze, dufite abantu baje kuri media bakabesha amahanga yuko leta ya Kongo ari umwanzi wacu, kandi yuko ngo bagiye kuyirwanya ngo kugeza ku gitonyanga ca nyuma. Dufite abantu bahe barasa ingabo za leta, dufite abantu bahe biyitirira intambara, dufite abantu bahe bagaragaza yuko bahanganye na leta, ngo nibamara bahangane na leta ngo basure kandi ngo bagenere leta ngo uko igomba kubarasa. Ngo nimba leta yo barasisha indege, ngo nimba yo barasisha za 12, ngo nimba yo barasisha za mashini gano, ngo nimba yo barasisha za SMG, bamwe bakumva yuko noneho bo leta ngo itona bakoraho noneho ngo ari bo gusa ngo bemerewe, ngo barifuza yuko ngo babona ngo nibibunde bya kirimbuzi ngo barimbure leta. Ndibamenye uko bakunze amagara ari nako n'ingabo za leta zikunze amagara, uko abanyamurenge tukaye dupfa niko n'ingabo za leta ziheze. Uko ababyeyi bacu bahebarira abana babo niko n'ababyeyi babo nabo bahebarira abana babo. Rero ntabwo duhangana na leta, ntabwo twigira abanzi ba leta, ngo dusubire kandi tuyigenera uburyo igomba kuduhandoringamwo, uburyo igomba kutwicamwo, uburyo igomba kudufatamo. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, abanyarwanda turi abanzi babo biteka, bakeraga kuva kera kose, ntabwo ari abanzi babo b'uyu munsi. Uyu munsi rero kuba baduteye bakaba baraturashisha indege, si ubwa mbere babikoze, barabikoze 2 baturashishije indege, si rimwe si kabiri si gatatu batwica bene z'urumfu. Kuba bahe babikorera ibi ngibi nuko twabihaye, nuko twabishize mu maboko, nuko twateruye ubwenge bwacu tukabubaha, nuko twabihaye, nuko twabishukirije, nuko twabiripotinzemwo, nuko twabiyeguriye. Nicyo gituma badukoresha ibi ngibi bahe badukoresha byose. Rero kuvuga ngo ibi byose bihagarare,
nimureke dutekereze ibyagutse. Uyu munsi leta y'u Rwanda imaze imyaka irenga 9 yaraduteje Mayimayi na Red Tabara imyaka 8 yose kiraje mu 9. Muri iyi myaka yose baduteje Red Tabara na Mayimayi baratwishe baratumara. Leta yararebereye bahaye batwica kuva 2017 2018 2019 yewe ukazamura ukageza ku munsi Perezida Felix yahagurutse akavuga yuko iyi ntambara iri hari iwacu ni intambara y'Abanyarwanda. Agahamagara abanyamurenge bakaganira bakumvikana n'uburyo bagomba gukemura kiriya kibazo. Ariko ibintu bagaterura bakagenda bakazingazinga amakaratasi bagashira mu kabati. Ikibazo cy'uwacu kaba kigije magengo aya kiri hari. Perezida Felix ntako atakoze yakoranye n'abarundi ahamagara abarundi abahereza inshingano zo gufatikanya n'abanyamurenge kugira ngo bakemure ikibazo. Gumino yagereje abarundi bagafatikanya Gumino mwayitutsi bitutsi bitagira uko bingana abarundi mwabatutsi bitutsi bitagira uko bingana. Mwakingere Tabara kibaba ku mugaragaro mwabaye abanzi ba leta ku mugaragaro ibyo byose byakorwaga ku manywa y'ihanga. Ibyo byose Perezida arabyirengagiza arakomeza arababembereza arakomereza arabareka. Ntako ingabo za leta zitakoze ntako tutagize kugira ngo ibintu bigore. Ejo bundi bafashe abana bacu b'abanyamurenge abana bacu bo muri Kivu abana bacu twibyariye baravuga bati ni mugende mufatikanye n'abandi bose mugarura amahoro iwanyu. Igihugu ni icanyu twatuma y'umuruba twatuma y'umubembe twatuma y'umupfurero twatuma y'umundande twatuma y'umukongo twatuma y'umungala twatuma y'umuswahili hariya ni iwanyu. Igihugu ni icacu twose none gani muhaguruke dufatikanye tugarura amahoro iwacu. Abanyamurenge niba bafashe ya mbere mu kwamagana General Masunzu baramutuka baramutokoza batora General Gasita baratuka baratokoza. Aba nibo bafashe ya mbere mu kwishima ngo bishe Rugabisha. Abangaba bishe Rugabisha nibo baba baduteje Red Tabara. Abangaba batora General Masunzu ngo nahaguruka rwanye nibo babangaba banyiri Red Tabara na Mayimayi zadusenyeze katumara. Aho kugira ngo dufatikanye na General Masunzu dufatikanye na General Gasita turasa umwanzi w'igihugu cacu ahubwo turwanye turi ku mwanzi w'igihugu cacu. Dufashije umwanzi w'igihugu cacu kurasa leta yacu kandi umwanzi w'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ni nawe umwanzi wa leta yacu. Aho kugira ngo dufatikanye na leta yacu kuko twamaze guhuza umwanzi uwari umwanzi wacu w'abanyamurenge 2017 ntiyari umwanzi wa leta. Uwari umwanzi wacu w'abanyamurenge 2018 2019 2020 2022 ntiyari umwanzi wa leta. Aje kuba umwanzi wa leta 2023 tuvuge. Ariko imyaka yose yari umukunzi wa leta. Barasabanaga barasangiraga baranajanaga bakonanaga byose. Takibazo bari bafitanye. Aho twebwe tuwe dupfa iyo baye batwica leta irebera none bahindukiranye na leta. Leta irahagurutse iyerekanye umwanzi wacu twese ko tumusangiye. Ahubwo aho kugira ngo dufatikanye na leta yacu kugira ngo tuze kurwanya no mwanzi wacu waduteye ino myaka yose akatunyaga katwicira kadusengera. Turabyirengagije ngo kubera ko ngo ari ikinyoma bejeje kinyoma basize amavuta matakatifu turaje dufatikanyije n'umwanzi wacu ubu nyine turiko turarasa leta yacu. None ubu nyine kuri media bari ko biragenda bicicikana ngo tukiri twirwandeho ngubu ngo twabaye MLDP nimari MLDP simpamenye uko bavyanditse hariya ndaza kubirebaho bavyanditse ariko ndagira ngo bavuze ngo ni MRDP ni kuko ni MRDP none si yaba iyi MRDP kumaragira ngo niho leta iturasana imbabazi erga turasa nidushaka twigite ba malayika leta turasa nidushaka twigite ba haleluya ariko tukiri muri position yo kurwanya leta turasa kandi twiganira ko turasa yadutuma inkuba yadutuma amabomba yadutuma indege yarasesha abasoda babanye Kongo yarasesha abazungu uko yo bigenza kose leta izo turasa. Igisigaye cyo guhindura amazina mu kurwanya leta igisigaye cyo guhindura inyito mu kurwanya leta nta mpamvu dufite yo kurwanya leta yacu nta mpamvu dufite yo kuba abanzi b'igihugu cacu nta mpamvu dufite yo gufatikanya n'abanzi b'igihugu cacu nta mpamvu dufite yo guhuruza abana bacu nk'uko turabakura mu masomo ngo tubazanye mu ntambara ngo zo kurwanya leta yacu nta mpamvu yabyo. Duhagarikire bino bintu hano tuve muri ibi bintu. Aba baduteranyije na leta uyu munsi bagarutse intambara batangiye kugezana mu mirara
intambara itangiye kuba iy'abasinzira, intambara itangiye kuba iy'abanyabyinshi, intambara itangiye kuba iy'abasinga, intambara igiye kuba iy'abasita. Ibi bintu ko murabona twari tuje hehe mwabantu mwe? Nta mpamvu y'izi ntambara, nta mpamvu y'intambara ntayo. Abana b'abanyamurenge muhagarikiraho, nta mpamvu yo kurwana ngo mupfe. Ntaco muhaye mupfira, nta gihugu muhaye mupfira, nta gihugu mugiye kubohoza, nta butegetsi mugiye guhirika, mugiye gupfira ubusa, mugiye gushirira ubusa. Abana b'abanyamurenge nimuve muri iyi ntambara. Iyi ntambara si y'abanyamurenge ko barabashuka. Iyi ntambara si y'abanyamurenge, iyi ntambara si y'abatutsi, iyi ntambara si y'abanyekongo, iyi ntambara ni y'abanyarwanda n'ababakoresha. Abana b'abanyamurenge nimureke gupfira inyungu z'abanyarwanda n'ababakoresha. Abana b'abakongomani nimureke gupfira inyungu z'abanyarwanda n'ababakoresha. Ibi ni imyuka iratambuka, abazungu nibo bakontorora bino bintu. Ejo abazungu bashobora gutegeka u Rwanda rugakura abasirikare babo muri Kongo zigasigara zibakora. Mutagafite aho mwerekera, mukaza musigara mwibuka aya magambo mutagafite ico mukora. Nimuve muri izi ntambara. Nimba hari intambara mwumva ko mworwana, nimuhaguruke muve muri Kenya, muve mu Bugande, muve Rwanda, muve muri Amerika, muve muri Canada, muve muri Europe, muve muri Australia, muze dufatikanye na leta yacu turwanye umwanzi w'igihugu cyacu. Muve muri ibi bintu muhaye mujamwe, ko barabashuka, ko barababesha, ko barababesha bagiye kubicishiriza ubusa. Iyi ntambara si intambara y'abanyamurenge, ni intambara y'abanyarwanda n'ababakoresha n'abandi bakorana nabo mu gusahura Kongo. Ariko kugira ngo biheshe ingingo mu gusahura Kongo, kugira ngo biheshe ingingo mu kwica abakongomani, nuko biyambika abanyamurenge, bakitwaza ibibazo bateje abanyamurenge, bakavuga ko ngo ari ukubahagarikira jenoside yabakorerwa. Kandi baba bakorera jenoside ni abanyarwanda n'imitwe yabo bakoresha, nibo bayibakorera abanyamurenge jenoside. Nimuve muri ibi bintu. Ibi bintu bizabamarira ubusa, tuzapfira ubusa, bizadutandukanya na leta yacu, bizadutandukanya n'abaturanyi bacu kugeza ryari. Nimureke duhagarike bino bintu. Izi ntambara nta gaciro zifite habe na gato. Iminsi 25 y'ukwezi kwa 2 2025 yari Ngarura Patrick.